Démar a tatú a chara. Go mai. Tá copa an jazz coffee agam. Dí níos fear na meise sílam. Bhí muid an mí réir pentí lár seachtainna leis na gílága. Agus anró anna ceáil specialta ar chorbhí ag sénium. Cyn dóid bhil sa go sin. Ar luair leat. Tá cifin leat. Car. Réir. Chuir fa a scartcharm sa hartfa leithne híon ar muidin. Tá cifin leat. Ag magu a tatú. No, Jonas to do an urgent grad tugad dú agus go seo an cardius is specialta. TMNS. And if it weren't for Pau, you would be moving him with me in the Basque Country. Kevney agam mar sin an yes. Agus den card agam. Bí armsa niste go más plas hí in the arm agus bí sin the jazz. Bí cinú bí sin the jazz. Sin an bhagháil inis an tainnim spíist spáistir ort. Bí más plas hí in the arm. Head direct. Head direct mar déir. Bí scarf fada her dear killination. Jesus. No, we share the Snapchat. Bí ispaní na hairnar the Snapchat. Tá tú arás ar Snapchat rud. An rud ascach an sin. Is dip in gech couple of la Chéanas Jack and Wydeen Orgums are skillty. Sort of look at my empty inbox and wish my life was better, but you know. No, bhí ispaní na hair nínta mai níos mó aithne orthú mar meme kings de Instagram tar neoid ach. My God. Yeah. Siad an banna ceol is leis an pub cantainnim tar like an publicity is far. Níos fear na banna ceol. Public is far. Jesus, tá siad an waige. Tá siad thugramhar agus tá ceol saci ar dóid. Tá agus Tá na scéalnáci ar Insta tá an ceolcha bud fásta an grúig agus an cuma. Yeah. Sin mar tá saon sin an rud is táhachtaí le rudidir bí ar Harbí ar na man hóisiilta an grúig. That's it. Bhí muid cin fáil de chud grúige céingeil sa san nniu mó tú an ró like incident agad ar air agus bhearda a chur hiúil. Bhfuil am Lord faoi tá sé Rúbaireacht daoine idir mra agus fear ag teanna ar Johanna cheannach sin mar a bhíon le léthe seo ar an fuír sin mar a bhíon. Méir bhaint solar déanta go dtí Ecuador. An bláán. Aniu just damar sin agus faoi. Gidéan tainnim a chur na Ecuadorians ar daoine leis na cat eyes that they find so attractive. Oh. Given that, we power between. Yeah. Stock and Samuel fahan in history. What cause le gatitos? The Sulia bugger, the rare cost like the Sulia bugger. No. Hans Sulia bugger. Sulia gala. Sulia le dahna iedroma. So him is she the Sulia bugger. No. Ní mhaile sin mar tá sí cos leis na bonduithe sé. Is tá dulhór acu na súile níos gaile like súil glas nó goram nó tá siad tá col catharathe ag pá agus tá siad dionanta brado go bhfuil
súile gorma. Oh no. Aye. Oh no. Yeah. Níos brúna ar éis. Oh my god. Mar tá súile donna ar na bunduthe sé ar fad agus chuid is mó duna misitos. So, sinné. Wonder could you have a waka sow and shaw? What good qualities would a good planter woman have that I would want my children to have? Could you know? Tá sé defriúil an seo mar bhí cuma cíarna áirinne. Yeah. Although Horace Samuel a bheith an cin you chudtí an agus déir siad gurú na hairní níos faide siar a le cinneal doracha. Súla gala, but grú ag doracha agus cinneal crackan cinneal not doracha, but you know. Chordain chus taide dhéanaar sin agus cuaran agan. No, má dhéann tú taide sin tá tú istí like a rabbit hole. Like na Americani oh, you're one of the Black Irish? Oh my, you know, oh, yeah. That's where my brown hair and brown eyes come from. My people are actually from Galway. Agus tú istí sa Ramish and Come on, we don't all have 3 A stars at level like yourself. Some of us are just trash. Let us be. No. Some of us are white trash. And pseudo stars and Neil. I love it. Fíricí wine. Na duine déan tan sean nó ionta cosal le sin ceol atá an tuisceart Africa. No, Neil say just messaging siad like mainer notes. Like cosal le cudges mood and ceol This is good. Okay, Tammy, I'm scrapping the plan for the podcast. This is just a goal. To go like red flags a chur an sin dit le chur amach. Who cares to put out? Okay. I don't want you. Conan. Hula mesha gajig lenya global warming offset by just planting your cur learn more crin daralga. Take into the shin. Le just cránachar Shillam gur léimi tá sí feit sin into Jacker. Janan and like BBC strike podcast we like he doine le go le global warming agus run siad ceann ar go bhí crun a bheith a dhí le sin dóna hawl a go ladra. Okay. Mahu. Tá me go ceist a Jane get pre doch rise. Cyfyd erni no gale a churich on sglauiacht and no. Is it 100,000 or 500,000? Could you August much call sin a flay and gag Facebook comment the Irish Americans oh you know it's not only the black people were enslaved. My great ancestors were enslaved in the Caribbean. What is this? What is this American? What America? Just screaming shit and damn it. What a good accent. Agus an sin tá couple of lore agus míonn siad go in Lord fan an lore seo pure discredited washed up historians. Well, Léimiis lo íonta mar I think it was called Ter Hell or Barbados. What did that insult us? Shannon Kyon atá and discredited.
Uncredited. No. Late to hear anyway. Níor le bhí mé gáil a léo agus an sin le mé an na reviews más Le me nervy me like le me a reach nerv me ma fiji agus near work me se le brehannes or baby me just a glaku ag mar can you like earing but agus the rare cost like that te leir more polna on but tá scéal an sin agus tá sé simil leo like mana bhfuil tú ag trí súile daine an teach a burtha foiil Americana airnethe cinnethe go fucking ar straight. Organ tú mar just mar scéal de drochama a bheith ag daoine ar an ag an am. Tá sé simil. Fásta níl sogam céic ó fear sa tá sé, but bhí sé simil rinn sé chuid I don't know speculation agus bhí chuid féine seán, but fairly scant bhí an daine anta burr chun a cinimiir seo, but chuid féine seán fan na cinneal minfleteach a bheith an idir na scláí agus na indentured servants difriúla ó na ceantrathe difriúla. Bhí sin simil, but I don't know like nar hosí me sé géis ag leo fan na trachtaí difriúlar ar lína neo-Nazis America ag úsáidé mar boscreachtaí fe was like Teigem sin mar léonn tú leor agus ghlacann tú leis an leor gur féarchaí atá an agus lé mé rins leor agus ní bheith agad le beidir nach an géad. Like hannig tá gom an tí rud a rinse thuú sé ag na heáin seo agus dúirt sé ar registrars agus bhí sé gúsáid chuid féineise ó paparí an éan agus chuid litrathe agus correspondence ó tíí sasanach de friúil agus ruí mar sin agus nuair nachfuil iverthe concrete deach agad suppose bhí session just a golden an ús ever as we tend to do we tend to go nuair atá tú ceint faoid a bhaint ar haon agus atá tú ceint ag teachtum victimization stanch in the victimization you're sort of going for the big numbers like higlum sinna hegwell Cosú le nuair a dearan muid go bhfuil os cion céige éisterí seachtain aganne godarlíonn sin gach 3V. After a pity call it after a post Reddit to have goals eisiau time for an emergency Reddit post. Tell me Google Apps Google Apps was but no an rud a hatchanlum gar a hatchanlum fin lotion though agus go foil a hatchanlum John German stuff scale of wine when pirate show vi chapter on for Buccaneers Arnyacha agus vi sin Samuel sort of indentured servants ideally who sort of prison-y soccer agus shanty shit a stack sort of pirates agus we should hard for Caribbean excrissi long an assassinacha can go Greaves far when Greaves a Vienna vision a Tory like in it also Caribbean a Tory that's so agus Korea on Barbados near go Jerry but agus before sin it's my lord and feed on scale shin because you're just like and then vi cur sheath
bhí cinneál rin thuúis ar turas go dtí cean den na Hallan sin an a bhfuil cod mhórda could go on all like sort of co-football than a hairny seo foiice. But near soccer gur airní like no níl soccer gur airní no Albany no Cabérod, agus tá sort of tá siad bloody scrista lad. Tá siad agus is síl úfasach agus wow, a dacle le get see ainta aisteach ghettoization, tíbh ghettoization, like it's on a typical Caribbean island, on the ear sclawi iad, agus in St. Cornel Shaw, in St. Cornel Eargil de Shaw, just níl annach dini buana ton, but dini buana tá bhá níos butche agus níos dóid níos masach na dini agus is a home. Oh, it sounds like an awful life. Oh, true. Sinna run this assassinate. Well, obviously sinna run this assassinate. But like, it's lair. Bhí go ra. Well, mana ro na airní I géirí trid in Ian Cromwell. You can really blame it on them. He did warn them. But ag Lord faoi colonization sa dúin tá me sé léo leor fa láthair the fifth son faoi muir Mexica na Aztecs na náhuatá. So tá sé scríte ag úsáid rudaí a scríú na bonduchas iad hían in áit sources ón na Spáine. Agus lehéid, so tá sé inta samó. Mar scríú siad cod mhór sna blianta ina dhé an colonialism. Ach, scíal amháin. So tá siad ag scríú le tam fada. Bhí siad ag scríú roimhe sin bhí a chud scríúir nach tíon acu roimhe sin le na picturí. Ach seo agus sin ina dhé scríú siad ag úsáid an scríúnar nacht ar a pach. Ach, an ceann is mó a háitin lom ná, so bhí na Spáine nuair bhí na Aztecs scrista acu agus achan rud bhí siad ag géirí go áite eile in America thuaidh. So thuaidh siad go dtí Virginia, hart fan áit na bhfuil Virginia agus rinn siad riad agus fuair siad an bhirt boc óg seo a ceann acu a bhí ina bhac don Taoise átil agus bhí an fear seo réití an fear seo go máile agus thuaidh siad go dtí rí na Spáine leis agus tháinig siad arás agus dúm sé Spáinis agus achan rud. Agus a gnáam cíarna bhí na Franciscans an ord sagart inta bhí cod mhór cuacht acu Mexico City. Seachar gur iad sin a thuaidh tí sa céad gáil síos leis na Aztecs a cheantaí ón réalagan duchasach go dtí an Christiacht. Agus so déirí siad inta mór leis na Aztecs. Agus Tharbh sin bhí cod mhór cuacht acu ach bhí iad ar na dúirt mí Franciscans na Dominicans. Bhí iad ar na Dominicans de Tharbh sin. So bhí siad ag rá cé muid cud done cuacht Americanach seo ail. So nuair fuair siad amach go raibh an fear seo acu an mac an Taoise seo acu dúirt siad leis an rí. Cé sé fannacht go dtí go bhfuil ré le expedition eile a chur isteach go Virginia agus tugaí muid an fear seo lean agus bé muid abalta rud a thógáil sin agus bé muid Virginia bé cuacht aganine sa leas sin don
don at. So idir an dálan bhí an fear seo ina chonaí gahar Mexico agus tháinig sé an drachmháil a thug na Spáinní go dtí na Mexicanaí agus na híoirí amach agus an rud a bhí acu. So cúig bliain níos moille hí na Spáinní ré le go Virginia leis na lángana beidir cúig lang nó rud mar sin agus an fear seo acu. Bhí sé ina Christian leis. So thosaigh sé leis an Christiacht sin. So landal siad agus bhfuil an fear seo lena bhuaitear agus chuir sé dúirt sé fáilte chu raibh na Spáinní agus aithnead agus híl siad tá muid suirtailte leis agus deimín na bád ar fad agus na settlers ré le síolar a thoiseacht agus thiontaí magaine agus dáirdaigh sé a bhuaitear ahan Spáinní a mharaigh. Agus a mharaigh mar tháinig sé an dóid a ró siad. Dúirt ach amháin buthal amháin danis an scíal seo mar tháinig sé má éon na Spáinní grim ar an talú. Ní bheadh siad abalta rud a bí a dhéanann sin cé siad iad a stapú ag an tús. So agus ina dhé sin tharó na Spáinní géirí gáil atairbí ó thuaidh mar dúirt siad if this civilized Indian was able to do that, they must be complete savages there. Agus sa dóid sin ní ró colonization in sin ar go dtí go danach na Sasanna níos an 100 bliain níos moille. Bag nach scíal inta é sin. Scíal inta? Saoilí de mé ó scanan deanta de sin. Faoi dhearú bhí cíalaigh den nígan. Yeah. But sa sí dochréite ag smuinte go raibh sé an tstí an sin na chathair Mexico ag arcáirí agus ag smuinte seo tá mé gáil dhéanamh. Yeah. Cliste. Yeah. There you go. Níl muid the fifth son. What were we going to say? The fifth son. But no, tá sí hin méid sé that's deadly. Fair play dá. Níl muid ag rá linn ar go geisteirí gur cordún sinna dhéanamh dá settlers ar bí de counter. By sin. So somebody from Falgloon moves in, you should definitely burn their house down. Scafta daoine ó Alagloon ag teachtas Jack counter dufro. Well, hard is it. But you didn't your be of Falgloon no foul egg, Johnny Shinner kill it. Any seáú fell tú ar Chanel. Cé go faras tá fáig agin. Dearhan bhfuil níos mó na J moment ar Scarby. Jeez, I don't know if I have time. You know, once I start talking. Chanel, bhí sé go hintach. Sin jazz fuil mé am hían. Bhí Denny de Mahailach san ospedéal agus bhí meid franachtar chorú agus ní hocailinn go isteach in san ward. Yeah. So bhí meid cinneál caiiteal le codéile deanaí lom hin. So thu mé hiúil bhain an duit go go Chanel. So rinn mé airagail agus tá cosa nua an I gosfus airagail agus deanan sé an siúid a bhad níos fosa agus a bhad níos sciiste. Agus a bhad níos glunne. Begra lad go bé dóibh bheith an aimseir
Podcraoladh a bheith go thomlan ceach an siúlaid go dheireadh. Direach mar gheall ar an céad tríú nó an céad cathrú den siúlaid mar tá ag siúlthar an portach seo. Agus mar gheall ar an fitfáil bheith ar dheireadh tá an portach scriste ag na millite duine. Ní ciúin den your bíon san éanaid bhhain, so just tramp over the place. Tá sé go thom an scriste. Ach, tá cos an mhaidjanta, so tá súil agam go gin sin le cuasaí. Agus dar nóid chantaíon aimseir agus tháinig na sceamó in san ceathrú chuid déarnach agus an tleathairn had to turn back. Thuaigh mé go Sean Ógs agus chruinne mé le sceafte winterí as colaiste éirithe. Agus bhí níos fearr gan sonraí person té a lua hanis. Má hí Dí féinil ag fúlam ar fiú podcraoladh. Fiche Podcraoladh Ag Fás. Conan sin an taine ar an podcraoladh ná Fiche Podcraoladh Ag Fás. Yes. The catch on, we kept on up a correspondence. Agus bhí muid ag scríobh litrathe ag chiile, agus for mé litre couple lá hin le rá gúir sí go fáil an. So thug mé cuairt orthaí agus and then hui na muinteoirí ar eis go dtí colaiste and hí dearnach a bhíon agus hui meise ag chat na muinteoirí agus léon mé leor agus dul mé té. Inta bhá. Tú a haven ho in sin Absolutely. And then anyway, hui meise go don glú hom héanaar fé couple lá mar ní raibh íon láistín ar fáil a gceantar dór. I swear to God. Ní raibh rudder bíonn. So bhfuil you hear this? Landal meise an don glú ag an brí óige seo. Right on there. Oh. We're going on an adventure. My privacy has been compromised. Am I five-reached? That's it. All right. Okay, let's see how this goes. Tá MA5 fi lethir ag Lanston líam so fan bommate go bhí sé réile. Ní orcin siad an Amerby in san faoi. It's really weird. Ní híon gúil siad ácu sasan. But Landal tú ag an brí óga. Landal mé ag an brí óga. Bhí gach dara sáscailte hiúil mé isteach agus níor bí sa bhróige. Bhí siomra go bhhain agus dúir sé reception and it was locked. Bhí an cistinn faoi glas. Agus mé ag siú hart thug ba faoi dearg gur raibh gach chortha suas an méile agus Ukrainian agus bhí léirmór posterí an a ógrú rang in a berle agus Ukrainian fásta. See where this is going. Jim. Fiú mé tíbn mí agus dá mé tíbn mí a char agus thug mé faoi dearg gur raibh fear man éiste le cuma an orthair na Europach ortha air. Yeah. That's a word. Agus chur mé céiste well, so got Caval na Hebrew, or something, and he was, no English, not very good English. My suspicions were confirmed. The Hermé Scarcher and ever, because near Denny Fragger and Guhan. There's like 3 or 4 missed calls. Dag made chat backlash. And Roach Curhanari Hoget. You're booking.com. Nar ólam tú de chaach river. No, seemingly not. Okay, but anyway,
So for me, scout go hinshaw, agus bhí junior. Look, that a hostel's closed till like it's booked up till spring 2023. Northern immersion. Yourself. Agus bhí si agad Hanna féin. Yeah, we should treat your booking.com. So shin man called booking.com. Booking.com is like one room left. One room going to any refugee that wants it. So you just huggle at a howl while a bug. So Ukraine like they've got a room over in Dunglow. Get on the truck. All aboard the bus to Dunglow. I've nearly migrated. Just kind of bronach like the dirt and fire alarm. Look, tell you what, whatever price it advertised on the thing, you can come and stay in my guest houses next door. So they should gas and fire. So a nice bloody crappy hostel bunk bed, for me Shummer Kyart en suite and all. Because Aaron Price Kierna. So August breakfast delish. So anyway, that was all fairly grand. But Vichy land the Ukrainians a Gubron, Ukrainians a Facton, August agus bhí coppla duine airne tháinig stoppaí an ar lein séir, but chuidir mu duine ba Ukrainians iad. Agus bhí Dunglow land eitha like agus si glad is mental. Bhína duine seo like tá duine tá Jaguarí an lá haon toist nach bhfuil a tiismathirí I géirí teasachcha agal a thug siad, they want to try to keep it for the future. Agus tá shitsin an seo agus like just caihin the tiismathirí codhór ama faoi bunkers. It's in a Jaguarí and shin trying to get on with their life, again, and agus heglum sin a hegbal, nar tati og agus rudi mar sinna gull eye, you don't really take it in. Whether you're 3 or 4 or 5 years of age or 6 or 7, or if you're a Jaguar, you don't take it in until you hit your mid-20s. Agus sienta brunach, ní cévis cé mar an dói rahis a bhaimari. But yeah, so tá sé ligin sin lá hin. Sin brunach na bhó. Yeah, so anyway, bhí am enta thugamsa, bhí me sé creabh hart le Daniel O'Donnell. Tháinig mé sin, tíar sáil, I had my fun. Nar flame with seo rah. Cé dúirt? Sin go sin a bhádní similar. Hí me go le bhádní similar. Ar luir tú an ghialach leis? Aye. Céad galan tágad sa. Deadly. Like Dirt was just in video, so I was like, wow, like I really had the wow factor. He just looks larger than life. Because like Kay Golshi Shaska Blaine Deep, but it looks like he's 40, and the boy's like Botox. Like, Botox flat out. I don't know. August to come out air getting she smudgy, like to come a raw further and cracking, Hard for each matter. I don't crazy. But rudder Jeremy fui the session coming dinny is just a will who ain't the jazz. Will your session gach fan a hannig susig the session jazz the achen ella dinyaku. There was no palming anybody off. There's no palming anybody off. August Heisha ama and Kensler gap and the Gary Kensler. To say, they say you should never meet your heroes. Clearly their heroes weren't Daniel O'Donnell. We must say Gary or the Dini Eagle says again. Because Teresh Tamil, he must say quite progressively nice. Also, because we cara Sugumsa Ra Lumsa. Jesus, go and get a picture for me, that'd be hilarious. In the Tamil. I wanted to just join in. Like, oh Daniel, I love you. Can I get this photo too?